Povedo bielo jagnie sa sobą. Ja povedo bielo jagnie sa sobą. Kania podzio na bębaszu, na wodu. Ja povedo Ne nađoste me uljuljanog snom. Jedan nađoh lijek i to izvedok. Kranut moje žene bratu Delfa ode već da mu tamo rekne Bog. Na koji način, kako grijeh, da spasim dan. Nek zadnji budem skot ne učinim sve što naloži mi Bog. Reći ću što meni rekao je Bog. Pred ovim svijetom želiš li me čuti? Govori tu pred svima. Poručuje nam jasno da kugu zemlje te što naš je brani kraj istjeramo dok nije kasno za taj čin. Kako? Šta da istiramo? Istjerat nam je ono ko proli krv i lubojicu ubit. A ko je ubijen? Na čiju mislim smrti? Rekla sam ti da u proročanstvo ne vjeruješ. Proročna je glas ništa i kruz. Cal. Ovdje vladar biješe laj prije nego ti nam posta kralj. To znam, ali ga moje oči ne vidiš. Upiše nam kralja, a sad hoće Bog da kazni od zločinca bio to kogod. Gdje su ti? Gdje da nađem davno izgubljeni kralj? Među nama reče živi, traži pa ćeš naći. Je li u kući pa da laži? Je li izvan doma? Kanio je reče na hodočašće ploče, ali se nikad u dom ne vrati svoj. Zar ne biješe niko s njim da javi događaj u svijetu? Uz kralja pade sve. Samo jednom uspije bjegnu taj od straha, jednu stvar znao nam je reći. Sitna stvar razjasnit može mnogo. Od njega znamo to da boj se bio dug i da je napadača velik bio broj. Otkud hrabrost s likovcima tima da ih novce neko otud ne potkupi? Pa mislili smo i na to, ali mrtvi laj ne ima da nikog da se sveti za nam. Ne ima da nikog da se sveti za nam.